saluna ala dulu pasti dah saluna. Jadi ilo kudu baru unang ider ko nila ni uluson. Harun nami mabereng. Jara ka ulang roro hasibuga. Walan nama beto asa bereng sungguh dia. Jadi tuk songoni be roro nami nang mas marwani badam budanan kan. Burju-burju mah unang seoro se nana betul rana dana do bewo nang aturan na yan sa narbiyan alay baba benon ngay harwa suratan tangan ikon marhamuliyok ko jadi ngamar hela iba jadi nang hela iba burju-burju mawang mangaju burkon asa uduran udul puturuan masih tujuan sekolah tak digaul damang dah jadi dua orang masuk di dua upasa mengulang inna pangula hudul di galu-galu bercuma aku masih dua soalnya nang hampir jauh dan nang manuk dohelaku dan memahami si matua sama saya mau majodokon akabama nama jiruh besok dan itu tagi hukum dari bapak yakin unang bayi hami akahula-hula nasa tanah Jawa terluwuri na di luto dan ulahum mahatani do di pandita kiani asa dinggar rumah tangga nama muka rumah tangga de baru ho mulai sadarion unang bayi hami mamereko itu maraloh manulang ikon tangi honom mahatani kerajaan aja tuan ibu akan ada dua akahula-hula dah jadi aku somanau nama dok tersikot nomor saja juga kamu bakko dorong persoalan di rumah tangga mau sorok persoalan di rumah tangga dan ngeruk kemajuan ala unang pakai mau tumpai masol hamura istilahnya masih aja juga unang latur ada maka piring dirosahi kadina masam hamura rugi hamura manualnya kahudut kabalangai rosahi nak songoni ay budak songoni na marumah tangga jauh nang bina na ate dito na songoni ba dito helana mau tung piadong nalawrit sanamu manang manual piring makatay sa mulingkan manang manual manang ngahape makatay sa mulingkan unang ibu pribadi sila mo nak songoni ay memang dang namura mamuka na marumah tangga dan tabu lamborat pikiran tanggungan songonot tahu ni tuwa bahapu lamborat dan tabu nomor rumah tangga dan alay tabu maludus roha tabu termasuk tusat song si palo sodok na tua dah jadi aku kabudan yang kala tua udah kamu may rumah tangga muna asa tabu mo kanul na dengan tua karena mangihut pasu-pasunya kau hula sa luna dah aju manutung terapak musuhamu hamu dumanaw ni terapak matuamu hamu dumanaw ni ate jadi nane masuk di sini lustir ohayu lewat kamu mah di rumah tangga kamu ada paduhan nama tua tersingok nak kau pasang asa hau mana martangga-tangga bayi dengga gaduan malu hamu na nama muka rumah tangga ni baru dengga mahamat tong bersifat jajuan ate jadi makuling mata gading hawana padu-paduna sama niat tahu ni atau mahu mengabing anak jala bulu mah sebaik juga teh jadi aduras di sebanyak orang soras mahu untuk turis gabil maha butuh dalam nama orang jadi mempe malutuk pe kita nampak serahkan hamuna lah hamu pasarkan mulu berguguh martang tibatai asal yomani hamuna marai pasok di lumani akaman ngapi dulu hamuna saya gabil mana dia tangan muna bakal namanya aja jadi ba sinuhunakku malutuk lagu hamu pangaratuan dengan mau bumi hamu amamu inamu di tanah perserahan itu na helak kula di pasar tamison ulus hela sama diban uluson murah do kuwa tami anggi murah di hamba kapana mau tani pasaulian katukar naman yoda like elana do itu na jadi sama lima anggo kami nama dokon titina-tina po magulak-gulak pangaroon na
Otik sesuai dia bulan diulus. Hello. Udang potong dia burunan helanana pinasuna ya. Mandarhela. Mula Mandarhela. Guarna. Tenang mau tenang. Kepada data dokerana. Mula di Manilong pakyo. Ada mula ni hula-hula mereka sinaga pakyo. Ada mula ni mereka munti pakyo. Ada mula ni marsahuta pakyo dah. Jalan tak pala doon ko orang mandok. Unang pakyo ko ako perjujian nina. Yang ko sumanaw. Buong mau tudalan na tuli. Tuwag kepada data nanti. Mula tungang pe ke adat pakai hamuma. So ngani mapadohan dipertikan banget. Surkot dong. Surkot. Iyo. Pakai nar tahu sisi mana? Bat magasan. Iya. Hamani mahilana? Oke. Jadi sama ni mah abang baru. Udah timah. Air hak tu sama ni mah. Waktu isu saja pembalikannya abang baru lasaran na baru. Ate tambah dinauli may di baru nami dua hera nami. Oh. Perpasaha surat na. Ulang ko surat na. Oh. Wilatay masurat ni. Ano terbuat mo? Ini pasahan. Wilatay masurat. Nasa naraw pasahan tu baru tu heratay. Ini. Dia sama ni. Saluh na do kana baru nami. Isok kami pasahan tu urus na tahtay. Yang berhamil naman dok. Pwede ka pagabi mo na sa utabuan na itartangkas gabi. Ala ni God, ito masih balon natin. Isaluh na eh. Asay may sinabatu, berlingkod man di sumaro. Debatama na martua. Saluh na ni Marorot. Ulos so. Iyo. Jalan bema, jalan bema. Iyo, masih jalan naman na bima. Dan terbitan iman ang mga sebulan terus. Iman na matalo pas-paso, puro namin ang hila namin sa Jurang Bata, marindi kita bersama. Sa Laniing, kami na maranggi, si Matuan. Iba tahu na tayo puro manang di ba? Jadi holani do silonok ko perjolo jo masih guru. Guru uni dengan lasroham manang pojok ke pikiranmu dinai saya launon itu semua udah lewat. Semua itu berkat Tuhan. Bisa kamu meriah pesta pernikahanmu sekarang. Jadi ada si pikiran, ada pola si pikiran kena lelai. Posor aku di baru. Mama tua doka benar. Waktu kecil kalian di kampung kami semua kalian dinasihati. Mudah-mudahan lah bisa kalian pastor aku di baru. Percuma. Manang apa di ulahong sesuai tulong meniroham pasatu Tuhan. Pasatu Tuhan ini nasa na pikiranmu na niulam kosoran. Pertingkat bahasa itu hatta. Dalam mudah pas-pasona na ulah dikira. Kamu bulu nami kamu.
Mula tumpina mula kamu musa itu pasrakan ini posoran amin sadahamu. Mutung adompe akan anai si ulang mulang bertukar pikiran kamu naik. Saudara ini akan hangi kuna kita berdulu setiap rumah tangga yang pasti ada kekurangan, ada pertengkaran. Mulai yang bertukar kamu ada dua jauh. Sebelum bertukar kita berbeda, juga kita bertanya. Juga orang bertanya. Mulai jumuro dekuk kamu sebenarnya pasti terjadi pertengkaran. Alai setiap manusia yang berumah tangga yang pasti ada pertengkaran di dalam rumah tangga. Itu untuk membuat jadi bahagia di rumah tangga. Jadi bos aku dia menang. Asal dia mah mulut tunggal yang mu tinggal bersama. Asal dia mah soalnya tidak mulut naik kentung dulu dapotan mulai dua tahun dapotan pembayaran lama. Asal dia mah soalnya tu pinati kongkujung minat di dulu tabian. Itu dia bihamu elakku doh guruku mengalahkan nang dulu yang pembayaran berbagai. Saya tahu mahot tamu desi dapotan bersama. Balik ke mabagabi tinggal aku sudah dua. Hari mudo, elado tahun dulu. Gabi kalau tamu dengan masih baru dua. Giring-giring minat kosta di dulu itu berarti. Atau mah guruku lo helaku mengiring-giring buat merokobat dengan munam atau sarung batuan. Saat disuruh saat mau bagian. Saat kami nun urus yang kami imah udah Tuhan munah saya saat mau gabian satu paruh racun. Tentang mahamuna di pasu-pasu Tuhan. Tersong 5.
gitu, sama tua, saya udah begini mau, betul belum. Jadi sorry dong, kamu, guru kami. Ito, dorong kita bilang tadi belum kesadaran, percayalah semua. Kalau kau tidak tahu lah, selama itu yang itu, dan pada malam itu yang tua kiro. Tidak kiro fakta bisa dari itu, guru masih. Soalnya kami bapak tadi, kalau bapak tadi, kami nggak bapak, kami nggak abang, kami ibu, kami nggak anak, nah dong di luar kami nanda. Jadi di sini kiro itu guru, untuk kami, so naik kami. Bapak Tuan, Bapak Ulan, saluna para kita to gasina mabuhu. Padumulas birohan namin, julan to sa lero nito. At kung agad ang lorong namin, jadi lang rumah tangga yang takut-takut to. Tumotip parang natibis silua, nabuhin buwag kami, kalabang, tuhub, las marwani badang to. Las marwani to dibito na, asa sa unod kami na dito, mga namin to. Asa ujur kayo na ako dito magdabia. Kuliah ke puro helaku alam kasi musibah na pola pas sa ulo. Simulan mo terus na mari. Kaya mo ba? Tuga sinaga. tulak ni bulu, tumbuhan tulak ni penang. Tumbuh ni dok nyuhun, jalan tumbuhan dok ni dok ni penang. Melohami si tumorang suruh diunta, di sini ada suruh diunta, sapar sanggean dan ahil para tumorang turutku. Beda doho si tumorang patel banahor tuarengo. Songoni madol mga barang itu muna dok penaniona. Maka naulo istimewa. Jadi naulo uobol. Lumulima. Jadi sinarundang na mga lapko. Mula udo para maku kurang-kurang dola. Ale eret na madokon. Hinela marah hite eret doon. Jadi ditikyo biso maminuan. Jadi tu akar naman yuto. Asaboy do ng nabi. Dalam parahona membertung tinggal di suara parahona. Langgap kami doho bertuborak sukni hunta. Mana ngape agak eden sokani tunggu nami, sokani donang rohan nami, sonang tanyang nami. Anjir donang smart kuarta. Diario nari natiu, iparnako ni mata diario, inabagol hatta mereka itu mangalat umum na kasukaja kuarta, kacang tokor ni peneteri. Sauduran diario uhut mangda sudah kurang nabuk. Tuhula-hula muna lumulma tu sinyaga ihuk mahami do mapasan yang marang-marang marang-marang tua ito sigod dami mahu darahit subot tua asa taruli mo siya kapasukan asa taruli mo sila tua manupang matuhatta
di pardongas sari pe muna janji na kinalo munay siya debata marihitin di makosona at siya kami na iya sosinya natin agia matutu di pasutuan buat kawan yang muro di panggabiya di parholasan itu dia nak dia ketemu mur madike di pakiliman agia matutu patuata satu adong sokua kami dalam ditayang namin ima ulos nawar rabu ulos panopianak berpanopikol asa kencang marita gabi tolok raguna tolok manang pinoparmuna asa oras pamina pasato ulo pakilap mo na daw mo sa di tempat Tuhan dahil maamang naman namin na hintay-hintay na pasato hindi na aribat na zunay.
nakaning mga majalo paso-paso parbuga son hamu son bagas joro ni huyay marhite na posona siya ni berju-berju hamu tujuan na yon apalagi hoy na so nyo kani babanak kani so na o di no biharo mumu siya ni na tumaloho mga ju basta ju mahamu na marumah tanggay din angga jadi tu berak kubawa pe ikon saling do bola berkeluarga unang masih buat lawan irohan ada bangda songon ero kena tua ma di pati kon hujur na tudolo di tapian tu dia hamu na dua mangalaka setu siba ada potan persaulian saat ni soli di pasat hari lalu doson saat matu par horasan Sila topis mahamu na dua ay tumakas mahamu yang kong namarroha ay matutuyo sila ay kapag matutuyo ala na maludutok kas mamarroha ilo gabi si Bora dalam menon gabi mamora os naroha ni siya ala hubereng pumuno hita na ipasatonulos at kartusoma doon hilang diaguhani at katulang mo kaulan sa luna takpura riko ihani mang nalupa dia o jong alay lupa dia o na nilakahon mo asa nang hilo isi jujur mabarimu jujur mabarimu saat sol dilo kutubukean iling mo hilang mo rasma jala gabi at sugari o ang pagdinamiya sa upay kami ulos na yon edi ang madiro sa limnok na edi instrument bayan oras sa oras. Saya hula-hula pangalapan turunami masalhuna. Rohani, bona tulangmu, bona niarin, hula-hula muna sudi. Ini meditikion, dinamajano pasu-pasu perbagason, bereniba, doho turunami mergasinaga, siap bagas jorong Tuhan tahu. Sundingato di jalaho, bere doho toboro. Jeunang
bere kami unang nilin ulo sa nong bere pasu-pasu nang ima jala au si dohonok ku Tuhan muna na jolo koruku saya dah hupasaha tu son alai martai yang dodopu orhak maho baru hasian tu marga si manulang di si boroboro tua nana maho tua si koru tua nana tua koru iko manganangal maho tu di sana walu ipino parni parborok ku di si boroboro non manganangal lalbe di desa na walu dia mertua yang magabe opumi iko nunggabe maho da baru hasian tu so tujuh non alai siro honokku boleh lekon doh ibotokon yang margie berhula-hula di son na turut doon tu sini pareta tu si mangaloi unang manipil hosial lai ikos songo papa maho dabere doho tomo ruhasian ikos songo ibotokon alai siro honokku tuho pangido aku bangga tangyakon naman doho koi timuro sirokat nito rohan luhan nagabi asal lubinas rohaku malas rohan nami alay bolomar hasahotan naman duhokoy lubinas marohan nami alay martami ang maho duhate baba lipe matangamu uma pabor hang maaw dubas dano pagsirahani asal po tao ang pagtagay na lumoma nalaho biging ulo kami ni mama ang wata ito dinyo tulura isyame kodoh kota adoni nabagi katayan alay taniyang ba desido hanan nami taniyang itu baba napasahat ko tuho alay taniyang nami tuwa lak tuwa si golu sa mga tao ni tuwa nanak maho tuwa golu asalo dinas rohanilet kodoh ibotokon jujur makasarian mo manang mura tuho dilang pasrahan iri Tuhan maho jalan non yung kasahalan namin na ng ulos ng gajang magarita gabi gajang magarita oras kaya hanggang si tua-tua madawang ko tinabahaw oras magpasopo di baniyan isa doon ka na berbukti na markat oras pos marohan dakotan bersaudia ako masalah Apurata, matang merah ni wasrabuan. Kaya bumi pada daw tertimbun maluhut masih boleh. Oh, nanti itu. Jadi asa tidak tahu mana dong laman puli pasata ni ulus. Saha solu, saha ngadubatian. Lungan ngaroge ada nabo. Tulong at tumunangin marga sinaga. Daruli mahamin akka tulang musuli. Bona nyari saha tuhula-hula ni hamon na margito doon. Lele pangu menguruti sa hati panggabian. Jadi, Alay pasal Diyos mahali kwento. Kaya nyo, pagkawang manaw pagtusin.
dibek kamu datang lahu pasang aku kami berhintar tanganmu ima takas dohami berburu mengatang kami dibek kamu disikapnya tong kamang guru ditanyang nami seluk nahami horong yuda muna di pas-pas di batama hamuna dia nahi pasuk gajang nyumu dia makasih zaman tangani di hamuna usada na hamu kina menguton mas hite duda tesederion masa ma Tuhan kata dunga di dari nagung yang wajar pas-pas pada masa ini Tuhan tama nama masuk asa tahu masuk dua asa bago do nomor hakto do nomor lowiat oras mahangat to kulang nama jalo di pas-pas di batama dia perburuan nami bergeda ma di perburuan nami mga sebut kalau jadi kasipuli mate nani Tuhan tama na pesuto ni asa dakwa son dilok dua asa ay berjulat-julat may sekolah-sekolah ibadah jadi takas beto julat-julat may tau hari tawa may tudaw-tudaw asa sudin hatapas tangyang nani akan udah muna takas may aku hamu martongan di jauh amang terdinami asa sahat nauli sahat nadinggan di berenani do borunani do na tua tinawat dio binayad tu panuhatan bama amang godang skill terima kita sahat mangintro molo anong gulaw di hobere gokok kami unang tulang unang lain menggokok kami dah tulangmu ingot dah bere babulu saburo dia laut pasar ale dak nak singgau ko tidak udah ulah dari batu baru ata nauli hata naringkan dah bina saat dia karaja dia kuamu mai tong martongan dia bina tikok kunjur mai di tol jual di lapian tiara kena manggil roh saya kota ke persaudian tu dia guna salbudak inilah kulo hanokku bereng mau Umar Bapak manak sima dua mito Nabur juron marhuda-huda Nalani nutup kamu mah Alay orang dong Amerika Ijaro di Batama tanyang nani orang namanya berdoa di pas-pas di Batama hotimu maho tuga gue lewat tuga tukoru tuga anak tuga koru anggiat di pas-pasuhon di Hamuna keluarga nadengkan keluarga bahagia keluarga si Pajunuoko naulomangihu tutik kinamangihu ton di pasu-pasu hati alani otik hata nabi pasruha nabi jadi pasu-pasu may diho pasar di Batamanata borotuk so hugwari habis aduh nai agoroha nabi makirim do di pasu-pasu na gudang barrohan asana lungawa di bawah buku na dua anggiat ma disapat rantai gabi cara koras maha mututik kinamangiton kalau pasu-pasu peraturan sekarang dia kau nak keningan siap bagas doon itu hati marhita ng bosonan salut nih semua nang tangyang namin doon termuat tua di bata asa anggiat memajak kubara muna lubuwi majak betul di muna di pasu-pasu nang pinasahan niya mata pendek tuturan suang sengoni sudah namago hula-hula muna saat mapasu-pasu nauli saat mapasu-pasu naringgat Tuhan muna asa anggit matong dakoti sokon naridok ni dua-dua asa tubi muhamuna tubuh sigoro tibuan lakla di atas ni berbatua nang ditoruna getemu anak kamu muna asa tubi mo parumen nami tubuh anak tubuh baru doga muna saat tuna sorbatua nan nal musemi dari sohut saat tuna baduma siloboni madoro kami episode ku juga ada orang kulit saudi orang kulit dalam nak ini bagai bunga ada holi ogare ya orang nabi jamma burmuna jadi bulan mau dua saya tak mau bere di jatuh itu ratok
Termasuk mohon mengabi-abi. Bisa dari hata. Menyusul lima ada sinyal. Ada kan? Bedo ari di sedarion ima na mamudaun ada kita dumugi di hamuna borunami do teranami. On siya malatunot tadon helaman lang do tobor. Hata ni batu na madok pasu-pasu na gudang iro roha na sonang. Nunga di jaro hamuna pasu-pasu siya na karmatu. Pasu-pasu nang sen hula-hula muna. Pasu-pasu nang sen huria pe nasaha di tonga-tonga ni lumubi di ulaun sadarion. Saha ditutu pasu-pasu di jaro hamuna. Sen dia mah marbungana ni. Saha may parsabuha muna. Ape may di parsabuha muna. Dia baramuna. So ni mah lumubi di hamuna boruku doho di helaku. Iya matututu. Yang so ni mah di ho Lumobi malu lumobi di hamuna hila nami. Do di boru. Lumobi anak musyakan ani. Lumobi panggilan nami sikok doha ami di son akal bulan. Nagabi mapai urus takira punyani. Tubo bukti. Anggi amma di jago tua ni. Dapat rokati silongan nagabi silongan ngar salima tua. Doha di hamuna hilaku do boruku. Semua dia do di son do ngain. Bukti sa unang batulang memang na koruhiyo do karizyo na do pagratto memang kutero kami do sarona yung malati makasamini lai do hotro do tuji majahuba ale topiku jala unang tukar bahon bigyan ni basana asuli jala ino sitangya ko na mo lain tol di bagas sadero puji majabu dangalan ni gugumon buwiri dikam sudah ni hula-hula ang muna biasa hari arong tusadong arong tusadong ale sadero pas diritik kami sudah ni na marang-marang ini isok kami sa luhut na ato dohor porulan nung atong jagor na kining Ris sama persuan madoko kata rasu-rasu tangian tua mata nomor tua di bata asang giat tiha muda dua gabe ribe si tiru kamu tu jalan nereo ribe si bola silas neroha jalan ribe nama biar mida jahuba kolanido tangian nami bolo kahata nak kini nunga tuntorok dan nunga ris bisa lubutna namar holong neroha madokon hata tangian tua mata nomor tua di bata anggiat ape may di persubuamu tuat dia baram abing may dia bingam atau untuk semua dia pinau kesehatannya nanon dalam nitak yang nami ima asam giat dia matama masuk-masuk urus na gajang maun gajang matong barita gabi gajang mabahi tarahoras urus si torok rabu torok matong pinokparmu tu aka arina mangin asabitang narumirisin na obun na sumurot taho bay dirotang ni bulan si Tuhan ada riris mahu baru tahu saya totong ma di pasu-pasu Tuhan. Asa kau manibakara ninna uli jala gadui martangga-tangga habi. Semua tahun ini asing rohani mata nomor tua dewata di rumah mengabing-abing jala anak mabuhadai. Saat-saat disuruh saat matu botean leling mahil hanu bangun saat matu banggabian jala saat matu paroras amang permusik nami asal pasat kami dalam nitang yang namyon baik tamang na musik na ima arang-arang na ini maka
Dinakan majalo hawamuna ima din pasarto na kaulos. Kalau kami turun ke hukum namin ng Tuhan sa lihuna. Alam ito lang, bilang nagtatuan, tak sudah puluh nina ng sasakot kami. Tak sudah taong ng sasakot papanyanan at lang. Alam ito lang, Roma kami, lahok na nagagabahamu sa lupa tulang namin. Kung kawalan, tanga masokan o kot kami. Suatu manalina dari punang kopi, soalnya kecil na kami bilang. Kami jalan. Jadi orang ini yang promosi kama masuk bapak dari. patang buta-buta itu sahat matu namar nini sahat matu parhorasa asa arti ya bunani hari jibat saya bunani bulan tuhin asa ngarai di tuhin tagian tulus matok sakanya na pagtahi di kamu di patang tahu borong udah 10 juta bulan mana na tulia kamu malaka saya totong ma di pasu-pasu Tuhan so lima hata pangido tu mata namar tua di bata di sahapo mai tu kamu saluhutna aka amang baru nami lada sonari be ala papun nami nama ber nami un tujuh bulan na asaho 2 bulan na upasaha maduanggi palma buma ulus pangaputu zo ulus kacang lokon yung kacang manusia ng bula betul sombere biding do habi atau bungmu tulangmu sosoni babatuan do inangdam iba na mga lehon na tiningan ulus
ulus holong asa mat holong di roha di batama berek kamu la bereda. Jadi di sokka bedungan mabuan ulos pengarahut ulos panogu anggia matujuluan di arion dirahuti di bataha muna dua anak dua boru ulos panogu manogu marihamu akka persamotan tujuluan di arion tupe hata simonang monang pasatokku mulai hati madi Tuhan asa hong masih kota bukan nasi sabang na walu perbuduan mangalitin permata mangalualu di Maria di Majapali nalamak alai di huta dari marangalualu suri hata nauri hata tangiang hata mengiduan na pinasahan ni naliat na lolo atau hot mai apu abu mato wani jadi sarang ma asa hudu buhangi dari nabi orang